Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. U miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluje. Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluje. Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Božih crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluje. Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluje. Za najsvetijega patrijarha našega Pavla, za časno preziteljstvo, Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluje. Za blagoverni Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluje. Za svetu obiteljovu, za svaki grad, kraj i one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluje. Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluje. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pačenike i sužnje i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.
poznati da smo učenici, Hristovi narod Božji, kao i sveti preci naši, te da se uvek znamo opredeliti za istinu i pravdu Carstva Nebeskoga. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za sve one koji učiniše nepravdu bližnjima svojima, bilo da sirotu cveliše ili nevinu krv proliše, mržnjom uzvrativši na mržnju, da im Bog podari pokajanje, prosvetli um i srce i obasja dušu svetom ljubavi prema neprijateljima. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti te skobe. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Umenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladicicu našu, Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebie, Gospodi. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Jer je On je utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Pazimo! Aleluja, aleluja, aleluja. Pazimo! Aleluja, posledni mošti u časnoj trpezi, pomazali smo sa mirom, sa pevanjem Aleluja, 3 puta na ploči časne trpeze i na svakom stubu. Sad postavljamo ikonice 4 evanđelista.
Djeco, da li znate koji su ti evangelisti? Do you know who the evangelists are? The pictures are also up here. Everybody say with me, Matej, Marko, Luka i Jovan. I sada ćemo postaviti na sva 4 čoška gornje ploče po jednog apostola i evanđelista. To se radi naročito zbog toga kada se rukopolaže nekoga, već imali ste blagoslov da imate 2 rukopoloženja u ovom hramu, ako Bog da više i više. I onda oni kad idu oko stola celivaju ta 4 čoška, odnosno 4 evanđeliste, a u isto vreme prisutstvo njihovo na časnoj trpezi znači da je celi svet, sva 4 čoška celog sveta obuhvaćeni u toj trpezi. Sve se sada svelo ovde kod nas u našem hramu, jer se Bog nastanio po starozavetnom učenju u svojoj svetinji. What we're doing now is taking the icons of the 4 evangelists, as you said, Matthew, Mark, Luke, and John. And we will put them on the 4 corners of the altar table. Why? Because when somebody is ordained to the priesthood, they kiss the 4 corners of the altar table, and the 4 evangelists represent the 4 corners of the world. So the entire world, everything God created, is now going to be encapsulated in this holy altar table. And as the Old Testament words would have it, God now lives. He abides in his holy habitation. So from this moment on, God has entered and he lives and dwells with us, and his presence is always here. Apostole svjati i evanđeliste Mateju, molim milostiva Boga, da oproštaj zagrešenja, daruje dušama našim. Apostole Svjati evanđeliste Marko, moli milostiva Boga, da pregriješenje ostavljenje podaš dušam našim. Svati evanđeliste Luko, moli milostiva Boga, da pregriješeni ostavljenje podaš dušam našim. Apostole sveti i evangeliste Jovane, moli milostiva Boga, da oproštaj sagriješenja, daruje dušama našim. Opomeni se, Gospode Davida, i sve smernosti njegove. Ako se kudijaše Gospodu, savjetovaše Bogu Jakovljevu. And now we will put on this thing which is known as the zračica, or the white linen. It's the same thing that was used when Jesus Christ was a baby and he was wrapped by his mother in swaddling clothes, and also the very same thing that he was wrapped in when he was put in a tomb. So this altar table will also become the tomb of Jesus. Why? Because did Jesus stay dead in his tomb? That's so? Did Jesus remain dead? What happened on the 3rd day? He resurrected. So Jesus lives. And so his tomb is a life-giving tomb. And so we first put this on, and then afterwards we will dress it with the inditia and all of the other fineries. So we will take holy water, sada ćemo okropiti ovu zračicu koja predstavlja u isto vreme i pelene u kojima se povijao Hristos i grobne pelene u kome se povijao kada se položio u grobu svome. I kao što su dobra naša deca već potvrdila, Hristos živi, on nije mrtav, on je vaskrsao iz mrtvih i tako njegov grob postaje životodavni grob i dodeljuje nam život večni. Sada ćemo ga okropiti sa svetom vodom i onda ćemo oblačiti časnu trpezu.
U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, recite svi u sve. Da ti s očima svojima i vjeđama svojim prijema. Dok ne nađe mjesta Gospodu, snaga Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađo smo ga na poljima Karijatjarijskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podažu, nogu njegovi. Gospode, na počivalištu svojem, vidi kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku, u pravu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega, nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu istini, od koje neće odstupiti. Od tvorda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji ušivaju zavet moj i otkrovenje moja, kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi do vijeka U ime Otca i Sina i Svetog Duha, recite svi. Jer je izabrao Gospod Sion i obiljebu živjeti na njemu. Ovo je počivalište moje, uvijek ovdje ću se naseliti. Jer mi je omiljeno hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasiti ću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i svetit će se njegovi radovati. Ću učiniti da uzraste rod Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Prijatelji ću njegove obući, u samotu, a njemu ću cvjetati vijenac njegov. Opomeni se, Gospode, Davida i sve smernosti njegove, kako se klonjaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vježama svojima drijema, dok ne nađe mjesto Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da i Jefremovoj zemlji, nađu svoga na poljima Karijatjarijskim. Uđimo u stan njegov poklonimo se pod nožio nogu njegovi. Stani, Gospode, na počivalištu svoje, i kovčeg sili tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji neka se raduju. Radi Davida sluge svojega ne možu pratiti, lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu istini, od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu.
robi tvoji čuvaju zavjet moj i otkrivenja moja, kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi do vijeka sjedeti na prestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljemo živjeti na njemu. Ovo je počivalište moje, uvijek ovdje ću se naseliti, jer mi je omiljeno. Gospod caruje, obukao se u veličanstvo, obukao se Gospodu silu i opasao se. Treba sjedina tvrdana i neće se pomjeriti. Što tvoj stoji od istoka, opijeka ti si. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i Svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek.